Anya laki din! Anya nga, itararamidan nyo dita, Melinda, Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana? Katwan, dayto yan, tila straight. Gina, intagluganan. Kat kunak, ano saan pa'y ama pantawan pa'y matkargana? Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayaw, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pa'y nga ap-ap putot to'y agod ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yun, nana, ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di upig sana, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na tani nagkapit. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon. Da kay toki din. Ay, nagpigsamo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon iji balay mi, nana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi iji driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ah, ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami, da siguro kwarta mitay niya. Naglako ngamin nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot magkayam ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayakla na bang aran abim mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan mabang-aran, nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga agdigdigaws? Kadno ka na yun da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti kunam kit day, di na amo nga adda anglit na. Di nala maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katwan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. Nusyak nga ti mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akong lakay. Oh, bobot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dyan yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dyan yung pagatang ko ngay. Mabalin aya malipatak. Oh, ipadas mo day toy, nuumanaykan ka toy t-shirt ngayong pagatang mo. Uy, wow, original Siyempre, 1.5 ti pinanggatang ko iti day ta t-shirt mo. Nay, nagnginan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina a t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow, bagay kanyak da ito'y ginatang mo nga aesthetic a t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagngina. Nasken, adjay ipakita mga grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wen, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang.
Siguradong apalandak manendag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo ti ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkiklaangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay, nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, ta sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apay kita anak. Bubot, asino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo, ah? Apay, saan yung nga mo? Katnudwa kayo kanitatang anagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalan ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobo. Anya pud no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak no asino jag tuk-tuk-tuk, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman akmanin Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli day ti pinggan ang nagkargaam. Saanan? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak, Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi man na maangot ko ti anglit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan mo't laang anaangutan, di intad na merienda. Saan mo't nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay mo't kit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok a diskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpot mo't ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na? Ay, jak nga ron makaturog di ta ang lit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw? Oray siyakmat, jakmat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kayamat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang lit mo. Makaulaw. Ay nagado a reklamom, no di na kayat akaida, nawaya ka amapan agid da ijay salas. Syakit din ti ibaon mo ijay. Kat no nagado ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko, tamaki ang angot ka laang. Nukas tanga road. Ano samot ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayat lata, Melinda. Ni,
Apay akala at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu nana. Ha? Ay, ka. At danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mat maangot ko nana. Ay, padasan nga ingato day ta imam adwa. Apay nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangaton nana. Apay, awan maangot mo. Awan mat nana. Ay, saan mo ang maangot day ta kilikilay? Normal mat ti angot to'y kilikili. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasauna na lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, jay masasao adjudurant. Amo ka nana. Padasem man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 jay maysa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bobot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay, saan mat lang agluto ni nanang mau? Diyak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Pay man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ay akasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya katoy bakit kunaya? Uray mat nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangiso katam kanya-kanya. Jay ububing kan nabangbanglo. Ad ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot, umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mong agulsar ni Bobot. Kaasimaut. Tani, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pant ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong ngagluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Umay ka, Gina. Adda ibagakin ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi na minsan ngal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbagakin ko na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga day takan ko na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mat, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. Wala ka nana. Amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagamkan ko na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya.
Rabiin bubot. Dapumun de tatibay. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buyaak, tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas a maturog? Wan, di tapagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ije si Lidyo? Ay, may sana ah. Jak makaturog gapo iti ang litna. So apumanaw kaditaan. Tumakdar kan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Un ante, Umay ka man pa'y dito'y tadala ang titamagakan ka? anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat ngamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iji balayo? Jakman amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapaggatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Un ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang imbaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Un ante. Mala, ingkan. Bubot, umay ka man dito'y kusina. Apay nanang. Anya da ito'y nakaparabaw dito'y lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya da ito'y aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno may gatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito'y ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samutan. Ginura nakmutan nana. Ay, ne, iso day ta lumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayan ta. Ay sus, umay natan samutan si Pateng. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanam ngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay nana. Jay na ibagakan ka. Amok sa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat nana. Nasaya at kit di ta na ibagayo. Taamok tinaskan nga ramidak. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo iti naimas a merienda. Ay sige, intayo nga rudan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Beshi, putno nga tati nadamag ko. Ha? Anya day ta, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Ay, wan. Puno day ta, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't nga minto ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin kayong kuwana tinagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay day ja, Beshi? Ha? Anya laki din. Simro lang man ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Naiina. Na-trigger siguro, gapoy ti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bain. Hay, kunaklaki din no, agbugsotan. Tamaksayan ko mamo, dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamak, apo nagrigat agilunlunod. Nasaya at nagranhata bakla. Hinaan naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang nga rutin tinagan ko purita. Alawanan purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di hospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok amom. Ay na, nana. Hindi pa'y ana minsan nga aldaw nga day jay. Kamsan pa'y amatay day jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalod-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nga. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pa naka-hospital na saanan anak kamaritis iti manong aldaw. Aniya lakit din. Ita ta nakaawid tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kawin, intun kwan. Kachichismisyo karagiti balam amarites. Isula day tati saan mo ama ipangpanganan salbag gid. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilangan di hospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawanan! Una tumat ngamin ti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, ituloy na. Marangrangak to niyaw. Anya. Nawan tinasayaat nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tumanin ti paka-hospitalam. Ibagak tumat day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man langan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan? Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i-hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunaklaki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitang.
Mayatan. Mayatan. Naku na ti doktor, ang masapol mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka, mga main. Sige nga min ka, uray mabibising ka ka. Basta dadagiti ka chismis mo. Mayatan. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno, mate. Uri agmalmalam kayong agchismis, kit okay laang. Sana yang? Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Anya laki day. Ay, una yan ati kastoy mayang. Awan lang arudan di makukwarta. Ngam ni, adda tamarin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan mayang. Padangasik ti mapan mangibaga kadakwada yung migat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdiskitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palang ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purnita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada yung hospital. Ayun, kumare. Na-hospital man ang po iti diabetic na. Ay, hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Itang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Ngam, awanin no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanin ti Mayang ang naglaing istorya iti biyag ti aking biyag. Nya laki din. Daimbag mad ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita itilugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiagnagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado tiwat-wat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apod-pod no. Ni Nana mo. Gamno pa'y kasta, agpaimbag ka taintay tumakipangan itiwat-wat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado da ita, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun Amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, ibalay da. Sana tinungpatong si ka. Saan matanag nakam? Aging gaitakit aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na day jay. Into lang nanti kinamaritis na. Isun sakit di ti duma apa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan.
Uray mabisbisinan, basta da ka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unahan na mat ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Ito'n masabat mo, ibagam kinkwana, ti may papanitilugan da anita. Takitaam no di ka mangirnad, no anya reaksyon na. Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da anita. Ha? Aywan mayang. Apay, itala am-amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Saludsudan pa no nangalaan tayo tinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takas ta, maring? Amok to ugali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga day tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan mo takasta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ko akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsudan pa, ino nangalaan da iting gatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Di ta ka man langan! Apay akas to tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Ah. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw, kadyakan mo. Nya. Taidak man pa akas to. Ay, una yan aya. No maospitalak pa ita. Ang mga no iso ti ipatay kon. Ay, saan man akas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmadingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda anita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, awa. Unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo. Kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga dasaksis ti karubam. Rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasama kadakwada? Sika talaga. Sanak matakas kenkwan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurian no. Kasta ka di? Katapay ka nung agkakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panaka-hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal, ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta ibalay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katuwa na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit.
Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Nay, da kayo matgahyan purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan ngamin numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mat. Puno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anak taykan, kat saan da ka man laan sa sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas tati ibagbaga ayo. Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karupam. Ha? Win nga rod may yang. Apay akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis ang makipagragsak kay ti saksis ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka lumabalin. Si kalaang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya ka ano ti mauding angis mo? Ipamaw. Apong bayang, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ka kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pudno, mate. Nyangkel mat. Kaya mate. No, apay nga minaya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababae, ti matay, gapo iti sakit. Ngam, ti nakababae, numatay ka, gapo iti apal, iti baligid, ti daduma tao. uncle. No, naam mo maging matang da anita iti hilax da. Di gawid mo kumama iti agtrabaho. Tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastang agsaksilat ng tinakab mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kat iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Husto kay ti daytang nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento Saan ka kumamot nga agsanaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardang kan. Anya lakit din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta? Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Huh. Di ko namkit de. Iso ang makapungtot ka kasta. Ngamin, awan maited mo. Gapo iti kinaano ti babaim. Anya? Gapo iti kinaano ti babaim. Nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay, salbag ka kiti nga ama. Irresponsable ka. Ngam arsab ka mo iti babae. Na, Addan to aldaw mo. Baldo. Anya nga minaya ti parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runaan na. At damo lang na. Sana niya? diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuana. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumana yung bag. Amo kung dagita agaraw mo. Adda man ang chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimot pare. Huwag ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manan. Kan balasang anam amam. Awang sabi na. Iso agpanunot ko na yung bagbaray.
Sakbay mo nga ibagabagang awanin panagaya mo kang kuana. Anya? Apa! Nagter ka mo tinitiday talang ang baldaw. Wen tata. Hinakman ni Jaili. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Wen tata. Ay, mabit man lang maraw. At dala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwin naswas kayon, itiin na tiputod mau. Ah, ay nile ni tata. Ay, iwan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin baldaw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte itibiyag, kinasingpait. Apay pala ngayon sinam ngay. Ah, kwa. Awan nga minin panagayat ko kan kuha na, tata. Ay, sus, kunam lamanin day tabal daw. Panunutam ti pagsayatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalim. Wagas mo lamanin na kita, tapno agkiks ka. Anya laki din na ya. Amom, Pipita. Nagpaiduma talaga ti kinapintas nga dakan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay, nagyaman ako na Ay, nasaya at matay may ka. Kailiw ka nga na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka laan. Sa anak at talaga ang nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman akmat no kasta, Pipita. Sapay la ko ma, tasyak laang ti lalaki itibiyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton pika, ken aginggat ingana. Si kalaang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman akmanan, Pipita. Ala, ibusan tangaroden day to'y drinks ta dito'y bar. Kat, kalpasan na nga Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. I've no regrets. The sun still shines. The sun still stays. Talaga analipata mo ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man. Bulan mo tan tinaglabas, manipot iti naudyan ang tad ka iti sustento iti anak ta. Aging ya ita, awan apulos tin inted mo. Dayta ti kanayon mo asong bat kanyak, nagunag asan na ay. Anya lakit din aya. Uray imblak nak iti Facebook, adula ta ti makakita iti ipopost mo. Anya? Agasam man, proud na proud ka pa nga agpopost iti picture yo, iti babaim iti bitch. Sana all. Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maitid mo. Hey, Sige lang, aramidam ti kay kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo. Isumot ti ibagbaga na kadagiti tattao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana, dayta ti kanayon na nga ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jakman amo no anya klase apa nagpampanunot ti adakin ni Baldo nana. Kanayon nang ibaga kanyak. Nga awan kanu karbengak nga agriri ti anyaman akayat ng aramidan. Gaputa saan kami matanag kalaysa. Ay, ti awanan bain alalaki. Ala bayam laang balasang ko. Bayam nga aramidan na ti kay kayat na. Agbabawin to.
Si kamag maray. Anya dahi ta imo mo? Ha? Kwa? Si ka maggayam pare. Tinapaday toy. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barong maibos ijay. Ayun Manuti may sa balo, maray. 65 pesos lang, man. Hala, ika na nga ro diti talo balo. Ay, nagadon? Wen, ay bagla si daan lagi siya ka anak ka. Aywan Ala, mabiit lang nga rod, pare. Nasabat ko nga ron ni Lini di na minsan nga aldaw tata. Napan nagsurso, iti tinapay di daya. Ay, kasi matilinay. Damag ko ngamin nga, wana pulos tititid ni Baldo, sustindo iti anak da. Unay mo tinipari baldaw. Di man lamasyan iti anak na. Ay, masya na yang amin da jay. Kitad na nga ron sa bali, babae iti biyagnan. Anya laki din ayang. Aslasan nagpampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga saan ngagpampanunaw, tunay. Anyat ko nam? Masigog ka? Un baldo, dua bulan ang tisikog ko. Ay, madanda na ganak. Ha? Ne? Apay kumamadanagan ka? Diyak ngamin amu, no kasano nga ibagak iti inak. Mabutengak nga umawag kadakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, no diyak na ibagakan katipod no. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti inak. Anya? Sus. Apay, at di mo imbaga iti pay ladamo. Ay, kung man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak itan tipod no. Adda lima nga anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kumano italaang ti panang ibagakan ka. Mabuti nga kamin idi, ta ang mga nupanawan na. Ay, sus! Oh! Baldo! Mabit lang! Baldo! Ay naparay. Jak amo, no nyat iba itaking ka. Jak amo no masyanak kang ka, no katawaan ka. Ay, una yun ti kastoy pare. Pinalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdya pala ang lima ti anak na. Anya laki. Ay. Mariribukan ako no niya ti aramidag pare. Abdaging garay ta pare. San ama balayn, asal mo nga amot aramidan. Gaputa inaramid mo. Ay na, Diyak amo kang kaparay. Daytan di maganap mo, iti kinaarsab mo, iti babae. anya? Anya, lima ti anak na di babae ang isukatam ka ni Linay. Tata. Ha? Impagarup ko abalasang, ngam saan mo't gayam. Naladawan, idin ako na nakanyak nga dali mga anak na, nga dayi lugar da. Baldo aya. Dayta, di maganap mo iti kinaarsab mo, iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaang tanak yaw. Nagbabae ka, nga may tilimapay lang mo ti anak na. Anya, kamutin baldaw. Ay, tata. Hayawan, jak mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagaan? Sanay, makakatawa mo king kabal daw. Nagala ka lang, iti batong impokpok mo iti ulam ba?
Anya. At dali mga anak na may kainom talaga. Ne. Lumakay ka nila oras, baldaw, nukas talaing. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, anda ka pa itidin na nilina. Marsam kanto, mga miniti babay. Anya nga ita, ganabom ti bunga tiyaran mo. Mariribu ka na kitikas to'y sitwasyon, Pipita. Ah? Anyat kayat mo asawan. No idi pa ila ko mga min, kat imbagamon nga dali mga anak mo. Sana kumakasto ita. Ngam na ko namot kanya, ngay ayatan na. Kan nag-promise ka pa'y, nga anyaman dagiti mapasamak. Kat siyaklat tati ayatan kan ipatag mo. Anyat kayat mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amuam nga dali mga anak ko. Diya ka mo, Pipita. Mariribu ka na katalaga kan ka. Ay, alakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Anya? Ne. Nagdakal mo tan. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay aleni, kat agtal-tal na laang nga uray saan ka nagsustento, ibahin mo ako. No. Idarum ka, no saan ka nagsustento itang balin nga nakta. Anya laki din pare. Dandan hindi ka pa nailasin ka po iti lang ha. Kas ka mo ilangan agtawan iti 50. Ah, Sigurado. Nung makita na kanilina katawaan na kagapo iti lang ha. Kan ka po matlaang iti kinarasab mo iti babae. si kakit dimot pare. Nalagamat nga igagaad mo itang tagtrabaho niya. Para iti inam nga ubing asup-suportaram. Ay, mawan nga rod pare. No sa anak mo't ngamin nga aggunay. Idarumnak ni Pipita. Anya? Uwan pare, dahi tati ka na ayon na nga ipagbaga kanyak. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit no maminsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi At dalaang maiyawat ko kan ko ana. Ay, una yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindennam. Ungaya, kumusta mo ti puto mo kanilini? Mangmangtid ka rin maglangit ti sustinto. Saan nga rod pare? Iso akasta unay abain ko kan ko ana. Una yun pare balda. Intarayam ti obligasyon mo kinkwana. Sa ita, mo obliga kang agtrabaho para kadagiti saan mo mo't apinutot. Anya laki, di mo tayo aya. Anya? Kasta aya? Wan. Kat no iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, una yan abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Ayun agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawaak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang aron iti 5 ti anak na. Day tangarawd, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na. Nagsapa ka ba dun, baldaw? Nagkapwam? Nanay, kaslawan turturog mo Awan na talaga tata. Napuyatak nga rod. Napanak nagtrabaho iti restaurant ni San Dave. Diyan ngay 24 hours sa panganan na iyaili. Anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan? No choice nga rod tata. Ay, una yun arigat mon, baldaw. Awan nga rod. Nga manyangay, anos laang Agawi dak, tayo naklamaturog iti 2 nga oras. Inak tumanan ni Jabangkag. Inak puro sentibunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrubo atak manan. Mapanak tumanan ni restaurant ti kasinsin ko.
Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho. Kasla kurang pa nga ipakan mo ka na kiti limasyuman mo. Day ta, ti pag nakmambal daw. Salbag ka kay day. Kita man day talangam. Kas kalasumbing agbibig. Dito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak laki din o sino alakay ala at di masabat ko. Si kamat gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ha? Ay, kwa? Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak lang tipod, no? Oo, na yun, day taalangam. Kasla kamutan agtawon iti 50, iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka di, tinadamag ko. Nga adda ka no 5 nga anak na, di nang isukatam kanya. Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpaka ama ka kadagdi saan mo mataputot. Nagmayat man day nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Lene. Ngam ala itultuloy mo ta. Taamangan no idarum na ka, ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakderan, ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae, dahi talangaro tinaganap mo. Kinapudno na pare, kaya't kunti sumuko. Anya? Sumuko nga ibagbagam may. Mababae na kadagiti tao. Dahi tatipudno. Nanguro na kinilene. Nasabat ko iti na minsan. Nakuna na akasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Pudno mo ngamin pare. Saanin ang mailimod dahi ta? Kita ang ngamin dahi turaang. Kasla kalasumbi, apo managnalita kalasada, aldaw rabi eh. Ay. Oray man, no sinaay mo amin na sinaay ita pare, nalpasan ti amin. No kung nam asubyam ni Lini, imposible no kaya nakabay. Day tangarod kat pare. Kaya't ko tagsublikin ni Leni. Ang amo ka din akon kayat. Kalpasan ti inararamid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae, pare. Dahita tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin eh. Ay, jak amaw, nanyat ibagaking ka, pare. Iso nga makaamo ka man laagay. Bastag nakam kan. Anya laki din ay, pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.